wirikiro bwakwa nwithirite wina kagita gakega ningukugwata ugeni kiri Nteto cheru themwe narua iri tariki 12 mweri Jwena mwakani jwa 2022. Nyongo ya siasa cha muchujo ni kuoneka taka irikitie kuya kumwena kuongea siasa bya bene mwanya bakebanga guchemania ndebene na pinzani bao nabyo byama bimwe bigitumiria rwaria na njira ya kureta amwe akiama babyo kuthiria nkuchanio asiasa bamwe ne bakuga ne bagwetikia byama byao gerekano na UDA kageta muchujo jwa umana wero narabamwe bakumeneria atongeria mwanya babya mabi nikira bakuga bena kemenyano kiri wejani bwatigiti cha gutwa ite mwanya narwa tore kuria no gwetekania na muchujo ire bange ethiritwe kibangwa ya gisiasa no gwetekania na mantu jegie michujo ire bangi ya byama bya gisiasa haraniria na bautuko kurukira namba SMS inya kibogo itha twijiremwe ukiambiraga na eskanano maunija ujange ja kethirwa ta kithingatira oni mbeta MAUREEN KINYA monanetwa mathio ntukwa narua ni Purity Richard. Abunge bamero ario Senator Mithikali Ntore kuma murengo jwa UDA narua muthenya nibekete gikaro ntere ciana nyuke naraba ithukirite ngabana wa Meru Kiraito Murungi na kumwira akenderia Meru gwa bwawe bakirikithia nkiama ya Kenya Kwanza iria niyo ikathondeka thirikari izite abunge baba niberite Kiraito auge Murunga mujwawe ni unto ambire kuga ni wazimio gukuthuka ambiria kwira ntu gitene kia urais bathure uria bakwenda muchemano jojojo ejete ntuko inka itigere murengo jwa Meru Kwanza tutumiria munini wa ngabana wale Ntore kethurano nekezete mawira kirigia ni agutwambiriria. Seneta wa Meru Joe Mithikali Ntore na oro kumereria matagiti kia ungavana gukurukira tigiti ya UDA na atongeretie abunge ba Meru na barane agwati mbaru kiama kiu kia UDA kiri mucemanio Nteresa Likipia na aria abunge baba babonene witikio bwae gururia kugwata mbaru munini wa rais ja William Ruto bakiuria kari kuthiria nganja amubena witikio UDA ne kajukia thirikari thurano mbio mwaka juju. Votes for the president William Ruto, for Governor Linturi na Senator Kadhuri Murungi na yumbe betu ponde for the 9 constituencies nondo to committed kushinda ite bionde kenda ndene ya Meru and including our MCAs. Antoba Meru ponde barungamite na kama ke UDA na William Samoei Ruto. Kwa utoleria na confidence ati kama ke UDA gitongerete ni William Samoei Ruto ikio gikathithia thirikari kwambiria tariki 10 mweri Jwena mwaka juju. Bunge bora tomba kwetha tukiaria ibora tukomba kwetha tukirungama na thirikari ya UDA irora tukuthithia tariki 9 ukilukira rais wetu William Samoei Ruto na itukumea ukilukira William Samoei Ruto county yetu ya Meru tukomba kwetha tukilobe resources imbingi no ntubo connection irora twithirite twenio na excellency the deputy president William Ruto. Antu betu baitara mathabu ibaile boya no wiketie Meru kire opposition. Tukwenda baile boya kabisa. Na tukwenda Meru baithira bariki opposition. Kuona kimoroto yetu ya bottom up government. Tuina structure, kana strategy ya ku make sure that border crisis ika resolved once and for all. Wantu betu bamenye kuma narua ibo betete thirikarene ya President William Ruto tebo barikire opposition nontoma amuntu akejo kwaririo atije yombi surprised. Seneta Ntore akiariria Nteto ire gwete monki yege muchujo ntuko ya Ramisi na ugete boja kiama ke UDA guti musiasa kinyomo benderete na gutora yo barwa mwankira nandi ende bakathingatira ciaria cionthe cia kiama ke UDA mwanka ntuko ya muthia ni kwenda kwira antu bonde baraba kweria kureta the wrong impression that kuna any favored candidates ki kiamene ki utikyo na our constitution is very clear na processes kana motions ila anto babuidiwita through kwa arrive at candidates barapa karan for various positions. Those motions are in place, none is concluded, nobody has a nomination certificate, and until that exercise is over
uti umba kwa kwe muntu favored or not. Abunge baba nkoroki ne baithukirite ngavana wa Meru Joe Murungi na kuthumbia wathani bwawe na arakinya bamuritie kuga murungamo joe jwege giti kia urais antu betu iburagi na aratigania mono isi tigania west na eu ne feri ya thirikari ya county government no ntumbonaga ngavana wetu akiuga chibu atwika nkamera ikauma icuru chieje Meru chibu abuto ngugi nduri atane baba kweja nkamera be na bunduki mo automatic ndikumenya ata chibu wetu Meru ageta kurigeria nkamera na njara na atekinya irungu ene akira aerwe ni utawara kwa udwa chibu ukagita muntu uya kurungama eromba kura areka kuwa president yo wenu eba no kuromba kura utomba kuromba kura na kiama uchoka ureka kwira anto president yo kuno otwichithirite no ndote kwenda kugweta Azimio uga ugora Raila Odinga uga muntu ujo tora kuthiuruka akiugaga kura kaitaragwa netere ntariki kenda one kura ikiringwa ete atare ni kiao muno kinene kuona some of our leaders still bakendelea kuinsist kana kweria kundifront anto ba Meru nonto iba make mistakes nonto ba selfish interests but they alive that the current economic crisis iratweneo in the country ni as a result ya bad governance. Reportera wa TV kuma kaunti ya Laikipia Mbeta Mawera Kerigia. Nyuma ya nkatha ya ngavana wa Meru Priscilla Murungi kuoneka igoro akimeneria seneta wa Meru Mithika Linturi akiuga ategurene na guti muntu ukamwitikia na ariba Meru na naru akaire auga Linturi agurite kuri 16 bonde bakianaga na nde seneta Mithika ne achokerete mugwejojo jwa utuko o ara rorejirire na aria erite Priscilla mwekorote ja betri yangare aturaga athingatete mwene na aria kunthe areta Linturi nkuruki na erete Priscilla akarea ije gutena obisi ya first lady na kigina kiawe kire katibene na akabania na mwene kithurano nekizite. Kwerekanaga siasa ne muchetho jo muthuku na muoroto jo musiasa wonthe ne kuthara kugituka kumania na bobo nkatha ya gavana Kiraito newe Priscilla Murungi nonekanite kugeranira migwe ya migambo na seneta Linturi muthenya jwe goro kire muchemanio na ekuru Nterechi Kaguru Priscilla na araugire ati Linturi ateguranite na ne akurigara nowe ugatwika nkatha yawe ni untu aterikagia nja pamwe batena nya first lady kaga siethia ngavana na siethia first lady aga siethia first lady kana kama kamba kumuswera mwekuru nekenda butha bwena first lady leo kana teu na kinya muthenya Joanaru achokithiria ati Linturi agurite kuri 16 akengaga bawa kuibaleta gikundi imbije bagurite kuru 16 you I can tell you ekuru 16 but rai gotolenja na eno ka first lady kama kameja kumuswera mwekuru kwanza mbere bumuthura kana na tamukathithia ukwa na program ya first lady kura kana etera ora kwau tothogania ni sana na tomanto tonge tigwa to twinge mono kore antu bothura obisi area etana musetho waigwa mwana okunete takulita ngogeno okamiria kugia na roje rwae na baba baire bakario omwe baba baire bakario omwe amona kuga kinya mutongeria wa ekuru Kawira Mwangaza ni mukuru wa ithagurire agotejaniria mwene wawe no ntojo omwe mwekuru ikana kama mtu ajukirie agura etana koe kwawe agetika twana twa mukuru tukigitagate tukithinaga kenda twana na mwekuru beta kwa batiri na uo utigania ino bakaraga bakimenyegere no ne batiri okuigwa wenda mtoto ukweli ukonyokia mukuru wa muntu agatika twana tukirija kwa ithina wenda mtoto mukuru wa agatiga mutejanirie ageta guswaye wa bangi oyu muntu kanisa kweli oyu muntu wa makweli agatonya obisi ere umenye muthako kwe bagitango ge obisi eu muthako ku riu ringi
wena okoro bwa nusu ya miaka ewe ona gwetwa mbi bokoro okuigwe na ni onto mugojo otuko jojo kaira arajojaira mithika nawe na ugete obisi yawe tekatibene na mwekoro abatere gwetera mukoronja tekuthingatanagia nawe okunthe ageta kwenda kuotie na antu yau ndirona yandiki ya manto first lady. Number 2 nkwenda kwira mwekoro mwachi Anthony don't trivialize the gubernatorial contest in Meru County to issues to do with women. Then the position of governor of Meru is a position kikatiba nebwiri kwa respect na ne attracta inya consequences that muntu akarema kumbihave na mana bring honor na respect to that office yaomba kuthe cause ya kuimpeach muntu na kuongera mwekoro tembe triangare ya gotinda kuthiurukwa timia mithika imukuru mithika ina family mithika ina twana. The only difference between me na mukuru oku kanda uwire deliberately na neu mwekoro tembeteri engari yotura kuthiuruka wanio michemanio ne kila pali. Mwekoro I have a lot of respect more than anybody else ebantu ya ngekuru na the position they play in society na in the family. Kango ndo kuira mwekoro temandrasi ya wita yake okawa in town. Mwekoro will only be important and needed orira akwendeka nake kiathone kira relevant and necessary kire agenda at that particular day na no muntu neijibura aibanga na kwira gavana Kiraito atenkatha yawe no aremete weti na mbere bwa county ya Meru kuki otuika first lady newe wa hatum akatukana we conduit ya corruption process, then that first lady is not important. Kwa tuika first lady no gather in control ya tenda cia county no kanenkerwa no kariwa mbecha ngwicha ritwa na what priority then to the keuniongo first lady as is in the case ya Meru County today. Kugo tuika all cases cia corruption cia looting na cia looting embesa cia corona eko atuika first lady no beneficiary ya any infrastructural projects igende designwa in the county kenda atuika kona ambia cia kapro na kwendea kapro in the county ntewete kia that first lady na kwethira kirita ngwe irabwiri kwitherio so my na nkoroki koria Priscilla ne amenye nguge yawe bwega so stop boxing above your weight contest yete ku leave us to do the things because you are an embarrassment to the office of the bicheku ne ko embarrass office ya first lady ndeno Meru. Anthony Awero TV Mbeta MAUREEN Kinya. Clear in our minds what we want to do na tutukwenda kuchokua nthi na ro kwenda tu. Gavana wa Meru Kiraito Murungi muthenya Jwanarua na riungite ntere mwanya cha North Menti kaunja unjene kawe gakugambia Meru bamuchokia jangavana wao amona bou ni kumirire gisanga santere cha kaunthene nyuma ya gavana gukinyano bari kwethiria MC wa Nyaki West Martin Moria kiongozi na njure yawe no aria aithiritwa akiaragania muchemano jojo jwangavana nawe Kiraito agichokia erite kiongozi akamuchwa na maru kagita gati kuraja. Jwanarua gavana Meru mena munini wawe bathiurungite gicigo mugike North Menti bambiria nterecha kathurine gwita kiburine bari gude murandi jweria ruteruru na kinya ukinya thura na muthiene kurikiria kauthene na kirindi ungaiji onekana muno agikira andu bara bakoromba giti na kiama kia mbas kija nawe tala wiskedenji imochora wedo sana na nendete andu wa Nyaki West Bumete Tigania West na Tigania West Toriuga Kiraito maendeleo 5 Kiraito maendeleo 5 na Kiroteo Verele 5 fresh 5 fresh na ukinya kauthene ethura kia mukiro bwega inde nyambo kono junika juitintia ujuni nyuma tongire mwanya kwambira tonyera matimurio kiongozi Meri Ereziri ara dioroka kaunti yote akiuga
andika mwekorowe na ntubaire twanya kendare ndia eja MAUREEN inaikerie twanya twenu twantubanyaki naja nandi matimure kiongozi onekana atonyete kinini giki kagita kana munini wa gavana Titus Tochu agokirite Lewis Njara bakiuga noe bakonda thuru MCA gukurukira kiama kia Mbas kijana wetu Lewis Kidenji imuchora wetu sana na nendete antubanyaki West ono hapo tataera kinya rira tejadi ni kijana tunampenda sana. Halo aronekera akigaura antu na onekana akiundaga mucemani jwawe aja bagikira kiama kiria kuromana gikura kia UDA Gavana wa Meru Kiritu Murungi na jugire kanya na kwithura akimucokeria na kuga na muremetwe na kweja na ngerekano na rutero rwari ni atigetite kuria machau na ngurwe kare makambuto menike agakongio ntureyi okwaga ngoni emudakantwire nobwega akera kumutuyite gwakwa mwitaja maingi ngurukie msi banje bonde no wita wa Martin Moria kiongozi nyangu kira nyumba korukire thero areo ndate yakwaria mantu yenu yakwaria mantu yawe engerete ukamata mantu yawe na utemuto kamumba yina wali gakengo no that man is my prodigal son kara umira wakwa eta kule mashau na nguruwe nagachoka aturete maru alito akirete murungena mata bwana sifiwe kumirau gavana wa Meru Kiritu Murungi agwa mirandi leonte akethwa akiriguria Nyaki West atetwa akitumira matimure kiongozi inatongire baria bakuromba kura na kiama kia Mbas mambo ya MTC ya area hii tumepanga na imepitishwa MTC tohaka ile tutaka na Martin Moria kiongozi tutajenga na Lewis na huyu mama na Karimi basi tohaka MTC kwena rujuru asimuni hata hiyo maji inaendelea nimetoa pesa nitaendelea naye mpaka itakwisha lakini haitaendelea na Martin Moria kiongozi itaendelea na wengine ngiripotera URETERI mbeta muthuri Muriuki Hore tigere ntuku imwake ithurano bya muchujo bikarika Kenya yonthe akiama ba UDA Nteto Mara na Embu ne baugete ni kwithiritwe na ithurano bya uma na weru na raba inge bonanite guchitikia kwa muchujo ne jojo kiama kia UDA ne gikwirigirwa kugita muchujo jo Ntere mwanya cha Kenya amwe na byama bingi kathumba Parira muchunjo wa kiama kia UDA otigaritie ntugu imwe umba gukarika achi ya chacha muchunjo uyu ni gwatite mwanki ikirigo nto mwanya mwanya ndeni ya gicigo mbunge kia Mara kaunti ya Tharaka Nithi na nkinya nthiguru ya Kenya UDA kazi ni kazi na wawiri arwirite bagonto mwanya mwanya gicigo mbunge kia Mara na nkinya kaunti ya Embu bakiriragira kwithirwa kuri na ithurano bya thiri biotheri na nkinya bya uma Neturenda kithurano giki gigakorwa kina haki na wagiriru mwega na gitigakorwa kina we kiri wandia mwembese fira nkiroti ora bakuthirana na MCA Jones Kenegeni aratindia mugithi kiri gonto mwanya mwanya wandia mwembe akioragia karikomba kwibumeria ende ya mono guge keno akyo gekurikiriro na ngongole ego kwe direct ateke tumano kaiwa wala gobole dieta
wone rimwitikirie kuthurana na mtu ona karuna gituo ni kiria ukirie kura koguo register ya IEBC ni igatumika mtu aumire rukiri na gituo cyetu tukairura kuringana na unda ikarugwo rae mwe Thaa koguo andu baukire rae mwe ongwa mtu aringe kura acoke wiranwae akiretera matokeo kiogoro Arwirite wa Kinya kaunti ya Embu wanabo bari na kiriro bakiuga kuri bamwe bao bambiritie kwiringa ibarabara banenkerwe tigiti gatene. Turauga ale nge marauga nimo mayocerete tiketi ino ya UDA goko nde ale turavingana nao ni mave kana te mave anengere tono eba kwarangio gwe tigiti ni anenkanirwa tene nigaturite gwitukia ndi nio ndi nama antu bakaba umire piu ni kenda bandure nuntu ndiona tagaiketha giciandi bakiongera baugite ikwithiritwe kuri na makarikana nkinya magita ati giti cia muchunjo ikunenkanirwa guntu kura gutabati na antu bara batabatiri na kwogu baratumana kiri muninwa mutongorwa mugongo ndagitari William Ruto uranwa gwe mutongorwa kiama kia UDA kubaraithiria na gutigira kuri na umakire ithurano bibu nengiuria gigakorwa kiri free and fair kia nomination tondu twanona nomination nyingi urethera itire na ukweli ukiwa na maratathi marandikirwa na kuitha kari ukitha mundu mathuru andike mwiso teke wawe wa ticket ukweli maundu macio ni muntu ngiuga turaiwe na matikae kuoneka tukielwa na mitandao tukielwa kwena ndopendelwe tikiti bande wa tikiti ya UDA bande wa tikiti na milioni 10 tariki 14 William Samoei Ruto mutongoria wa kiama kia UDA ni turenda kithurano giki gigakorwa kina haki na wagiriru kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Itigere ntuko inkai wandikithia bwaraini cia thimu cia Safaricom bukinyamuthia na ruwa kamemeka Wero FM 96.4 na kambuni ya Safaricom ne bakinyete ntere chalare kenda kurikithia wandikithia bobo maturene atangazaji ba Wero FM ne bachemeni na mashabiki bao emwe kwa emwe na bwari tingoge ba Safaricom bakioni akari uria mto abatikogeta kenda kuandikithia raini yawe kurio bandikithia kere Safaricom nikenda kwebera mpanga ya kuingirwa laini yaku wona ya kuruka tariki 15 cha mweri ujo ogwaena ntumirire rekite kurekerwa ane rwangi irwa waraniria anthiguru ya Kenya nikenda antu batigira bonthe bakwandikithia laini ciao okaire ntumirire yatinda gutumirwa ataoni ya Lare ntugo ya munthe gukurukira ngwataniro ya kampuni ya waraniria ya Safaricom igwatanirite na kameme wa Mwana TV cha Weru ntubura bandiki bande toba Wero FM batinda gutumiria antu baba baibumeria nikenda abandikithia laini ciao kinya taoni eno ya Lare. Ungependa kuambia aje watu ambao labda wanakutazama pale kwa TV ama wako pale nyumbani na labda ungependa kuambia aje kuhusiana na kuupdate laini yako ya Safaricom? Nimesema kila mtu update. Bantu ya meno ndo ya ndareka wewe mwetu yele imantu atekotea ite imantu makaino imantu mathongi anto iba iritaniria ababa tena ko janda kethena morgu na bate ne ba ya ku ajena kethena ko tena thena no reko Nengwa ne bwana onto ba register ji bala ni bo na tombe ko kiandrega yera ke ko register ende na thirikari yetu yethura thirikari ya atua to station hapa na pale hii tubati kuongerwa ntuku kenda twandikithia tuende no tukura tukiba kinya masambene baturombo kinya na muthirikirio ni abisa wa Safaricom achokia nkatho kiri barabonthe baibumiretie kwa ibandikithia ntugo ya munthe ona muno nkurukia kiuragia antu barabata kuiba kuibandikithia bamenye ntugo no mwanka ntugo ya Jumaa tariki 15 na ibathi na mbe na kuibandikithiria kurabare gutigira bakwebera mpanga eno ya kuingirwa laini tuko update laini mono na kinya babu burinja ngobo amatisha bwa bombe ku update laini chenu ukenda kutaya kodara ini ekwere updated ukadel star kana njota imwe kibugu ithandatu njota imwe alafu alama ya hash alafu kuna message igakuretera ikwere kodara uri updated kana uti updated nanko yukia kanyaka kwera akaribonde baraba shumeria iboya lontu bakoya na kinya bakahakikisha iba kuthiatira mawatho kana directives ira shumete kwethira ikia na Wani Communications Authority of Kenya na kinya kethira tukuma rukalare na utomba kwethira ukimenya kethira line ekwere updated wina kanya mwanka
Juma tariki 15 ikinye kiri nduka ya Safaricom irere yakwe na wowe agent wa Safaricom kana dealer wa Safaricom wahakikishe line yaku iri up to date. Empress Rita omwandiki ibandeto Bawero FM na TV na uretie anto ibamenye ati watho boborutitwe ene thirikari na ti Safaricom ukethirwo ikingira anto ende ithirikari ukethirwo ikingira anto oraini ciao bare akwa ibandikithia walira no ya bithojo wa Safaricom akuria anto ibathina mbe na kwebumiria nkuruki kwibandikithiria laini ichiao na nkiluki kwe baraba kwa Safaricom bakomba kwethira be kuingera line yaku ukethira uticiandikithia mbai tariki 15 mweri yoturi kintu kirankendo menya yo sheria yombete kwethira kenenkanirwa ni Communications Authority of Kenya. Mtu wonde na batira kwithira kithia taira na ukahakikisha sim card yaku iri up to date. Kuregister line yaku ukavisit any Safaricom dealer nduka cha Safaricom irire yakwe na ukwe kana ke Safaricom branded vans kuna vans cha Safaricom chikothiurunga chiki update na chiri update free of charge gote mariu mtu akorewa kinyaja diku kuma tauni ya Larege North Beton Class Chabari. Narwa turikuria ni ugwetikania na michujo ire bangi ya byama bya gisiasa no ugwetikania na michujo ire bangi ya byama bya gisiasa ngetegera kirere rutererwa SMS yes, lakini viongozi wawache kudhulumu wengine. Ni Wilson Katoto kutoka Kanuni. Yes, kiama geto kia UDA kire sawa kinyakire nominations tuko na imani na Ruto Isaia Nkobito wa Kiote ne baseline ungeno akauga no mimi ni kinywa wa pikipiki lenjoka. Yes, Mugendi kuma Karigini no Muthuri kuma Ntere cha Tharaka. Eta namba na kwithokeraniria na botuko kurukira namba SMS inyakibogo ithatu ijire mwana nkethirwa nkithoma maoni jaku mwanya mwanya o uria tugwita na mbere ugeta kuraja nsokerete na Nteto nkuruki. Kebuba nikio garoro kwikete kaunti ya Meru. Timu ya Meru kwanza etongerete Captain Metheka Lentore orego shwagete kia gavana wa Meru. Hatutauza wa Meru sababu ya kuuziwa woga na sera. Kama shinani Kadhuri Morongi orego shwagete kia senator wa Meru. Bakedro na ntumiria kuinaini ya Meru ya kutangaza munini wa gavana. Tangaza uwasi. Nentuko ya kiumia tariki 17 mweri jojo thaijereshio tuko. Imentige kuga etiteri kugi na ne konda muntu ro ga getate babaitira. Patia gavana wa UDA. Na senator wa UDA. Na mbunge wa UDA. UDA tayari kupambana na wao. Kiatho giki gya kwejeremo kwemwe aja kiri Wero TV. Meru kwanza ne ya Meru riu batutokeza. Huyu ni mzuri huyu. Jua mzee wetu Kiraito Murungi ni rafiki yetu. Munasema aje? Aende nyumbani. Aende nyumbani. Aende nyumbani. Upata ulimwengu wa sawa. Bonyeza *860 *420 #. Mugeni antu betu marita mbetagwa engineer Edith Mwirigi de mware wenu de mwarosia wenu na kinyande mami iningo twagetekera kia munene wa Ikoro kira tugweta mama county Meru woman representative ndegitwa na kiama kia UDA ndeje na gitio mono kuboromba bombi kengo getareki 14 nonto kiama getu kina muchujo na ingo tindana na Ikoro bangi kujukia tigiti eje mama betu baba betu na youth bonde ba Meru oni Edith ndena mibango mingi irambangirete county eje yetu ya Meru
na yeje kombekana wambikiango getariki 14 bokira rukire bontethia kuona tikiti yeje ya kiama gitu kia UDA bukiririkana atere kondura ikwithura kinge mbuge atere Nteto ndina mibango mingi ekureta antu bamira amwe mono ayuthi na kuthiria mpathura ciumanagia na marija tatu jajo tigania egembe na imenti kiria korontigwa ekorontigwa twana ntigwa na kinya ikundi bya antu bamawathe na antu babakoro oni Edith ndina manti borirwa. Hope Space Shiners Limited turina rangi cia silcoat kuma nthigurune ya Taki nkurukia rangi ngiri igiri cia kawaida na kinya rangi cia classic molding iria itumagirwo gwaka muno obisi na kinya nyomba yaku kureta uthongi na kinya murutira. Twina molding ya mamarito, Palace, Prestige, Velvet, Pile, Magical, Metallico na inge inyingi. Kiri ome ya nyomba kana nduka yaku no wake mineral plaster kana Traventino na turina rough and tough. Aja ndukene yetu no wigurire skimming coat na into bingi bionde bia gwaka rangi na kuthongomia nyomba. Ito kueja na uritani bwa gwaka rangi utheri ndukene yetu. Arania natwe gukurukira 0710-928-680 kana 0799-883-933. Turiungire Meru Town nyuma ya Consolidated Bank mbere ya Okinya Nchege Plaza uthongomia nyomba yaku na rangi cietu cia mithemba mwanya. Hope Space Shiners Limited uthongi bwa nyomba yaku. Star Times Rembo TV, home to the latest Kenyan Swahili dramas. Wewe unafikiri unaweza shindana na Shani? A prominent family is exposed to jealousy, schemers and dark secrets on Nia. As Dr. Funike and Mama Kayai host unscripted true life relationship experiences on reality TV show Kupatana. Nia, Monday to Friday at 8 p.m. and Kupatana every Tuesday and Wednesday at 8:30 p.m. Save up to 70% when you renew your StarTimes subscription and add on Super Kids package for just $150 to enjoy up to 10 extra kids channels. Terms and conditions apply. Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow, mama natumia raw premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano. Daddy, chapo zako zinakaa aje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami nyami and soft. Now you know, kwa chapati nyororo laini na tamu tumia unga wa Raha Premium ngano. Ngukugwata ogeni oringi kiri Nteto cheru themwe ngichokera marima kathumba jara jethiritwe jagikuruka arimi batithiritwe bagiketha maketha ja kugwiria na wiketha bachithaire bakiendia imera biao na maguri janthe kenda kuingia mobatu ja uturo ore bugwitia amwe na kwithirwa rera irigaruki na urimi kugaruka aja Meru kiri baingi eze ni njira yake ya kuingia uturo na arimi baibanganitie kurima kimerene gikini atia fertilizer ire thirikari yanenkanire maguri kana yethiritwe kinamia maguri ni gukinyira arimi baba mwandiki wetu wa Nteto Phineas Imana nekirite rugono ruru kirato na gikene gicunche kia mbere kia rugono ruru wa mwanya urimi bwa murimi. Urimi nikyo kintu kiwatilite nthiguru ya Kenya na urimi nobu noko kaumo kabia kurebia antu bonthe bara bethera bakiyokaira arimi ba amwe na urimi bo kwithira nendi kaumoka leu baingi bantu na muno muno ntukimbithi nengwe batenda kwithira baitonya kiriyo baingi bakioneka kwenda ngweche kyobichi onimi bo nebwethirite bukiuma tino ntukinyango ene njomo ende uchentia korera ikutumite kinya maketha yakethira ya KINYA na maguri yararimi bethera bakiurairwa nayo kinyayo yethira yake na mabunene na tege ndi fertilizer nte withio inte bitu kurima na fertilizer u totono thurira totono awikia na ukabiketha biwete lakini bio bila bakureta ketha yonto mechere ke yaga na chukari ke jitetie mauta ke ite yeitetie
nyuma ya minister urimi ande ni andeguru ya Kenya Peter Gatira Umunya utumira fertilizer ikethira ikina maaki maguri ni untu bwethirite bwekena kibaingi na kuoneka ya urimi nende buchokete kwagira ringi. Thirikari nira kibaraba kumenya nireanire mbolea ya mbeca inini twena mia mauri ya mbolea na thai katwina kuru tukile la bram mbolea kwendwa na kuona kitha kwithi na irio kire arimi ra tumbikia kushughulikira arimi batikone thina kwa hiyo tukwira arimi utererurwa miru kinyaho baite NCPB na mutindwa nerengi nara maua baite baure mbolea bakarime ingochokeria munyankatho ontu tukwira toirwe urimi bo agriculture akwina mia fertilizer itowirirwo muno turi arimi ba kaua ba majani ontu tukumenya thai maya mkawa ikachiere na kachiere ora fertilizer CN ya torirwe kwinama kawa ketu kakerwo boya na tone ingredients na ama factory ya kawa itoiberwe CS munya utangaza witwa kwa thirikari kuromera mbeca imwe cha fertilizer kenda arimi bona bingi bona becha kidogo cha kura fertilizer na antu ibawirirwe muno twewikwa kumania na fertilizer kwina arimi kumantere mwanya nibethirite bakiarakia ontubu baingi bo bakiwa nende kwinyeleka gukethira kwikinya muthia araba kuwa mwana bo kwethira boitumira kwa batakinyelwa ni fertilizer utha ita tukinyela na no tumieterete yakinya twamipokea kuringana na bo ngabana uai kenama bone ndi butirete bainge bakiura ndukene chantu kiumbe na maguri ni yeguru ontubrane ndi bakuririre ongwa ya thirikari ikethira ibakinyaila mbeteta kule mama ndi gweteta kwa katweta kwanda twetata thima batalaija twita kurara ikuro murire udo thima batalaija ndu ngiriza ndatu ile ndo inda uraje kinyamu watu wale abona ndo ni kwani jodia 3 kama batalaija tukira wana ito kuona ke news ito kuona ke gazeti ke mitandao tukona tukira wanyabwire da 25,000 ni arendi tukurie ndire era wire ni gukania thirikari ra wire kana ni ra buni kuri kana tira kinata no ngatukeya twaitwa igethere o au on spot andu batamuriri bakarone batalaija ni ndire thirikari bagaba koya lakini gagutha kikanisi gwitwa ke mtu fulani na fulani tutemiona na mwananchi kwa wenda ndo kwa mbere kuna corruption na baba itakwira na bora kinye mbuka watu ba inge batiji arimi ba kawaida no ntibatea batira wa abatetimirairwa so ende bo uno tibyo ngwana kabutethi ukabanyereke kuya no ntitutethie bwa mwananchi kwa kawaida amwe nabu kwina barane ndi baina witikyo bunene atire muthia fertilizer ikethira ikinyala murimi kinya kithira urimi ni burikite kwithira bukiambira iria ntere mwanya oni personally imbiche munya kuma itama munya akia kwanjia kubanga Nteto chawe na hakikisha au kinyanithia na right now antu bana ibandite yonto Rwanda irwandi na ikwandi maybe ira fertilizer cover ira yegurut itire kwanda neo ikakinya na mbere bya kura bitirauma lakini inkumenya fertilizer akinyilanto itarare baterwe nyuma ya kurekia urimi bu arimi boneka kwendia makithayo na mpui kumania na mathina ya kimbecha yaraiba kwithira bakebukana nayo kaya kwithira kwi mantu amaya karaika antu batiania na muno meru na kinya antu muthara turi muthara ikinclude karama ni kwithira batu tutije wika mbeu na bia kurabia ya twabia ndioro na mbecha inini ture ati wa ampara na ati wa ampara tukiakura ringi na thina kenda kuthiria thine ya maguri yateagirite na yateakugwiria kwina murandi yura yuthiritio kiambira irwa ni thirikari nene ikiwatanaira na thirikari ya kaunti ya Wakibwa nchukuntere chetiania nchukwira nende kwirigirwa ati utethia karibanteri wake ende kinya Kenya yonthe ito wagiro nya sirombo ndia itiara na ge sirombo ndio ito atarete mawe ya kumania neo
na twari mami Nteto no Thaa kwiro turi mabia kura biga ore ndi Thaa itu na wirigiro mbure egibindi gikai itwiregirite Murungu akaringa kya makure na kware ige kura sirumbu ndio tomba kwe ya tutethia bia kura bieto bikona thoko bigaitia ana beturira twingairo skuru antu akwendagia na kimbo nya chiringi 30 kana 20 kya pempe tukaithera sirumbu ndiweke ana maweya bia kura bieto bigaitakia tukona tukaikakia tukaya onya mbecha alafu twafaindika twaigiana beto skuru mutegeri nende wirigiro bwari mibaba ingini ati kinya nyuma yo kwithira bakirima na wichonera maketha ni ati nende bakona antwa we kairi mareo na nikiresiro borere kwithira yakwa nterechia tiania nterechia kiremu na bakwirigira nende onto bwatetheria kinya maketha yo kwithira yakiona mbeche inja ngaukano na ukabere watanira na Unifinias imana ntuko yaru ngekulyongia nteri naranende nchukwe ekwerigirwa kwithira egiakawa na kumenya bura bwongo murimi akethira akiguneka Ngwataniro ya One Kenya Alliance ni andikirite baruga mwandiki munene wa biama bya gisiasa ikienda kurungikwa kwa waandikithia bwa ngwataniro ya gisiasa iria kumenyekaja Azimio la Umoja One Kenya Coalition OKA iria ina kiama kia Wiper kia KANU UDP na MDG yugite no mwanka mutaratara jojo ambe jurungikwe bambe baiganwe na rutere rwa Azimio OKA ibaugite kuombeka wetikaniria burabari nabu na Azimio bwekigate na kuretwa mantu jange batije na ikyo gitumi kia itwarire na aria kwina nkuchanyo cha noga tweka munini wa Raila ithurano ne bibi. And it is being handled by the principals. We never had this forum before, but we have agreed from today henceforth that this forum is the one to be channeled for any issues or any concerns concerning any party which we are in together as a coalition. So please, we want to assure this country, we want to assure everybody that we are moving together, and as we move together, there is bound to be waves and turbulence, and we are here and we are ready to tackle them. We will resolve the matter. How it will be resolved, then we leave the details to the team within the coalition that are going to deal with the matter. And as far as I'm concerned, there's no cause for alarm. I think our focus is very important. The beacon is 9th of August, and that is more important than any turbulences that we may face at this particular moment in time. Ngatho cha mwanya ni untubo ugo wa gwatakanya na kwithiro gwatanirite na bao twikire Nteto cha ruthemwe tuchemania 3:30 itanambere na kurumira mibango ya Weru TV. Makena wa materi ni achokerete na mubango jwa nkatha chetu. Beta MAUREEN Kinya, monene tomathio ntuko ya narua ni Purity Richard.